Seru juga ternyata baca komik di Kindle. Lihat tuh. Oh iya, gue baru sadar. Ini kan Jepang ya, jadi harus kayak dari kiri ke kanan. Kanan ke kiri. Oh my goodness, seru banget. Dan Kindle tuh bener-bener kayak buku. Kalian lihat itu. Kayak ada apa namanya, kayak kalau paper tuh kayak nembus belakangnya. Bener-bener enak banget, sumpah. Hey, come here. What the hell is that? Hey, stop playing, fool. Nih, bahannya simple banget tuh. Bahannya bahan parasut gitu tapi enak, bagus, dan gak panas. Kalau nanti buat dipakai buat sholat. Nih, taraweh juga. Dia jadi sekecil ini, gampang banget kan. Terus kayak ada sajadah mininya juga sih. Tuh, dikasih juga. Take this small. Kayak gue emang beli beberapa warna. Lucu banget buat di rumah kalau misalnya ada temen mau sholat. And iya, also ini bagus banget kan. Gue beli 2. Tuh, buat temen-temen kalau kesini mau sholat. Sekalian ini bagus banget sih buat nanti pas lebaran. Wah, buat sholat id. Kemarin gue kaget banget dikasihnya sama Karin, you are invited to my wedding day, and I was like, girl, are you serious? Like, terus pas dibuka, oops, apparently it's a failed marriage. Girl, I swear to God, sorry. Gue nemuin foto album buat buat foto booth. Jadi bisa ditaruh di sini. Tuh, lucu banget. Gemes parah. Jadi kayak gue bedain ada 3 gue beli biar lucu-lucu. Jadi yang pertama ini buat memories gue sama Abi. Kalau yang ini buat sama temen-temen. Kalau yang ini nanti buat pas lagi traveling. Jadi gue mau kayak di setiap negara gue ngumpulin foto booth gue. Kita coba pakai dulu. Tuh, gemes banget kan. Gila sih, memories of me and my friends banyak banget. Asli. Oh my god, so freaking cute. Look at this. Gemes banget, jadi rapi sekarang. Daripada nanti lupa, nih gue mau spill dulu tas gue hari ini. Lucu banget, dan harganya sungguh-sungguh di luar Nurul. Nurul aja udah gak di luar. Ini gila sih. Ada banyak warna juga dan muat banget. Kalau sling bag ini gini, ya kan? Lucu.